Bizim ülkede körsünü eder talannadır. Karina Popova, onunla Tetim Saharacı'nın ıdaçıda Roman Alekseyev. Artık evet. Karina Popova, bravo! Nahajugay, jadi higi Tetim Sakarajı'dır. Sarsırdan efir jeni ret hoqta barbat. Sarsırda jeni rıga Ürdel Nasanane Muzikalne Biremiye finalga kirbiten tohulur diplom onna statuetka tutrargar ıngrabıt Tetim Sakarajı'tın erdehit tühümek ıtaçıtın Nurgiana Batuyeva'nı. Үтү жоро киехенен күндү көрөчүлер Тетим Сахарajı'tın сөбүлен серген истер биһиги эреллэх истечилер бит сакалы ырыны таптачылар. Сыл бастың ырыхыттарын, ыры аячыларын честир үтү маны долгутулах күн тоской бутунан бука бары бу үрдел биреметигер кыттыбыт кытта сылжар финалисттарга бука баргытыгар эхияка эгарде боллун Тетим Сахарajı'тын тун ордук жолан бу эрдехит ытаачылары биһиги хассырда 5 жастан ухуктаммыт республика бит бары улустарын истечилер битин биллен турар биһиги үмүт үтө күнгө үлага үракка көгүлүр биһиги бу бир самай сүрүн сылбыт сорупук болар оннотон бу манна биһиги ылбагай ырыхыттарбыт талаанна
ыллаах ырыхыттарбыт маанылаах коластара бу көмө болалар. Онон үрдел музыкальный премия сыллата саңа талаандары, саңа ырыхыттары сагарга, үлелерге, айырга, тутарга улахан төхүй күс болар. Онон биги бу Карина Попова сарсыр деген ырытын биги истәчләр бит олус сөбүлән әлбәттә хакастылар. Онон хубу курдук истәчләр Джон Серге бихирир ырыта өссө даганы эдер кескилләр ырыкка Каринага айылла тураргар багарабыт. Карина бұлырыңы үрдел саңа ат ден номинация кыйылаға болар. Онон Каринаға өтістіға. Финалга кирбиден тоғылыр биге анал дипломут, онна статуэтка. Вот көрің бұ эпидемде үрдел көрәкпет бігене сақахерін демографияда хайдаргар төхүй күйіс болар. Бура мен ханабар нахата булду тиһаны чөй багай сарсырдаңы сарсырда ойон турат буранын хуктавын деп гудук жон херге даганы буранын хуктара болу тиһаны.